Legnemo na leđa, oslanjeni na podlaktice, to jest podignutog trupa. Noge su savijene, ispružimo desnu nogu i sa njom opisujemo krugove. Ukoliko nam je naporno, savijemo nogu. Trudimo se da su nam krugovi jednake veličine. Kao šestarom dopisujemo identične krugove. Postoji lakša varijanta, ukoliko nam je udobnije, možemo tu istu vežbu da uradimo sa loptom ispod leđa. Pa hajde da vidimo. Stavit ćemo loptu ispod leđa, oslonac i dalje na podlakticama i sa jednom nogom pa sa drugom nogom uradit ćemo 10 puta krugove u jednom pravcu pa u drugom. I ista opcija, ukoliko ne je naporno da nam je noga zategnuta i prava, savit ćemo nogu i uraditi to sa savijenom nogom. Preporučujemo ovu vežbu za trudnice izuzetno kao pripremu za porođaj.